Khwairaman Kaithilani you are Habadagi among a Tatuki Bagdaita and BCCina, Bugadabani Haina State Government Center the Kangan Craig. You are Habada Akai at Tokraba Imakaitel Sarkana Yang Simbidi Haibagi Pen the Pokolong Marakta, Nona Kaitel Sagadabani Haina, Takshin Basuyare. Amadi. Ngarang yuara haba da Manipur Legislative Assembly building sarukra akai atoi thokre Kanglagi Govinda Zilai Sangi yumbi tarani thoi ninkhai ga dore Hauzi mapungi pau Ngarang ayu angan bada yuara haba dagi Khwairambangi Imakaithil ani amang ata khara tholiba si IIT Rurki expert team ama tha sigi tareta laktuna yengslagani team masina kaithel ania si yengsinduna nauna semjinba yagadra natraga sidokadra haibagi firep logani haina box minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre secretariat laiba ma ki office chamber da pangthokiba pawgi mifam amada minister na makha taraduna Lakshmi market amasung new market asi PWD na sabanate Ministry of Urban Development ki makha da lairiba public sector undertaking oiriba NBCC na central government ki direct funding ki makha da sakhibani PWD na sadrabasu department asina IIT Roorkee da approach tawduna Akai atoi thokliba asi yengsinduna nauna sagadra natraga seningadra haibaga report ama submit tongna ba thabak lokhtkani department na khudaki oina soklaba famsing changak piduna thabak lokhot hore team masina khudaki oiba thorang lokhotna ba ahan bagi oina survey amasung identify tawgani field test amasung lab test punna pangthokani hauzik lairiba structure asi nainaduna semjinduna kalhan ba natraga thugai ba mathau tare haibadu nainagani minister na makha taraduna ngasi chief secretary na National Crisis Management Group ka video conference tawada kaithel ani asi NBCC na saba maramna atek akai thokliba asigi data cooperation asina pugadabani haina India government ki cabinet secretary su khangan khre kaithel sariba asigi cement concrete ta quality hanthaba thengnari haina su khangan ki cabinet secretary na building ani asigi hauzik lairiba phibam yengsnana ba expert team ama tharakani haibagi su thajaba pirakhe PWD SE and Subaska Kaithel Aniasi Sakibaga Marilena de Haike Paugi Mifamasida Chief Secretary O Navageshore PWD Chief Engineer Su Sarugya K market ka aduga akoigi market ka si masi NBCC na sabne akoigi NBC National Building Construction Corporation Limited masi na sabani aduga makoida akoigi Government of India na fund ji akoigi state government na pirapnate direct uziki NBCC ji pibe aduga moigi agency gi makha da haibata moina masigi kan construction ji tawbani masi PWD ne tawbanate third building maning number 1 ji sabu matam ja masi made PWD na masi makoina sagi supervision ji akuna tawbani akui makha da aduga uziki maruina uziki building number 2 market number 2 and 3 je masi PWD gi nate NBCC gi sima Hygiene when a year moment of the construction is poor quality with Massima Quina thing, the Maram with the Herga, Massigi, Maquina, NBCC, Massigi diet of Pugadoni, Aduna, even Massi Maquida, Amuganda, Singan Baigara, Madu Tawudoni, have a chief secretary, cabinet secretary. Ngarang angan ba ayukta yuara hakib aduna amang ata thokalaba ahan ba Imakaithil amadi ahum suba Imakaithil gi phibam chief minister Okram Ibobina masa laktuna yengsin bide haina Kaithil phambi ima ibil singna penadre sarkana thuba matamda ima singi chap chaba Kaithil phampham ama pigadabani quality control tawdabadagi Kaithil asi grade chatpani mara laiba Kaithil asibu sabada chenari ba mirising cherak pigadabani haina tongan tongan ba Kaithil phambi ima singna phongdoknarakle akoi pithi da ani suna leitraba Imakaithil se masigi se matholong ba building thage hai matam da khoini yade hai ba ko masi kanna win da ima mayam je chahi ani makhai ahum je yarek tan koi kangi bane adu sigi mathak sida mathumam leijada ba ima mayam leiri ba mi gi tanga phamba chalo chalo ina tan bi ra ba mathumam leijada ba mayam je khoini pukhat ni ba adu yarek du yaw jaba singdo ima mayam je pukhat ke ha ba moina kana gom ta adu yoro amagi yoro kain da pukhal anding de ba maram di kari no moina khali bu akhan je quality control ta una chadra bani na mathak ta wai thepi ra gadi ningai da kani habi wa khalon na trai ba ngasi sina ta singna suppose tab ne ba ko ningai da kani ka han mathak ta piu ya da ba gi wa ne ba
ꯀꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯍꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯒꯨꯗꯥꯝꯗ ꯄꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯐꯨ ꯄꯣꯐꯝꯗ ꯄꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯐꯨ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯃꯤ 12 23 ꯃꯨꯛꯅꯤ ꯆꯐꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯔ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯌꯦꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯗꯦ ꯌꯨꯝ ꯑꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯊꯤꯒꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ इमा कैथेल की सरुक खरा निखाखिबसी CBI नत्रगा NIA दा थिगत हलगा कैथेल साबदा नमथाक तौबसिंग मसक खंगदोक्तुना चराक पिनबा मणिपुर कैथेल नुपी मरुप अमसुंग मणिपुर कैथेल फंबी अपुनबा लुपना दाबी तौरे सामू मखोंग ओवरब्रिज मखादा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा लुपकी वांगांगलोय मेमना निखाखिबा सरुकसिंग उबदा मवोंग मरिल चुमदना कैथेल साक्रे हाइबसी खंगले हौजिक पोफम लेत्रबा कैथेल फंबी सिंगी मतम खरगी ओइना फंफम अमा नुमित मंगानी फावबगी मनुंगदा पिद्रबदी लंबी लमजाउदा नुपी सिंगना पोफम फमजिनलगनी हाइखे सिंगा लोइना प्रजा मियाम अमता यावदना लोनना सगागिबा पोट अमा खंगहौदना काइरकपसे मसिना अदुगुंबा CBI NIA नतंदे अतोपनदी इंक्वायरी तौबी यारोय मरमदि सेंटरदगी लापा अचौबा सोनिया यावगिबनिना हंदकी युआर हाबदा इमा कैथेल की ओइरिबा फिबम सि येंगलगा अमुक हन्ना चंगदुना कैथेल फंबा यारोय कैथेल साकिबा सिंगना अमुक हन्ना सागदबनी हाइना BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट TS चावना फोंदोखरे निटाइपा सुटेतलैबा पार्टी ऑफिस दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा महाकना मखा तारदुना युआर हाकिबा अदुना इमा कैथेल गी सोखलिबा असि अयुक नुंथुलदा ओइरमनबदी मिसिमिना यावरमबा याई सही मंगा खक्तंग आइरिबा कैथेल असिदा फिबम सि ओरकलिबनो ngasibu sariba agency adu blacklist tawgadabani loinana kaithel asi nauna agency aduna amuk hana quality leina sagadabani hauji kaithel phampham leitriba asigi mafam athuba matamda pigadabani haike company it may be subcontract with where we will know where kana no subcontract to we should put it at one day and bhale ra putro we should hungni number 1 chai mu se full over hapchal laga जैसे चनाई हफ्ते लगा है हम भी बचे मशी कहाँ साफ न है बचे प्रयास कंगल मरा मदना मणिपुर की बहुत डिपार्टमेंट पूवा थबक मखई असुके मती साथी ना फतम दे क्वालिटी कंट्रोल तो दे क्वालिटी कंट्रोल तो भी हंगे है बतो आज कोई मैं साथी वर्ग का में यार नहीं थी इंसोली सिंगनी तरामाथोगी डिसेंबर की तांग अहुमदा मतमदुगे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंगना संगाखिबा चुमेरोंगदा लेबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑफिस बिल्डिंग मफम खरदा ngaranggi yuhara haba aduna kinthaba amadi crack chatpa yaure असेंबली बिल्डिंग असी इंसोली सिंगनी तरुक्तगी मणिपुर सरकारना मियेंग संगुना रुपा करोड़ चामनी फुनिथोय रुपा लाख निफुनिथोय संगना साखिबने ngasi works minister dr ratan kumar na official galoina chatuna assembly की फिवम यंगसिनखे लाने हजी के मतलब Ngarangi yuara hakiba aduna Manipur gi Puwari ga sagonariba Kangla gi laifam lensu amang atathokre hari Govinda ji laisangi mamang da leiba yumbi makong tarani thoigi manungda tara kinthaba yaba mawongda jekhai badagi laisang asi yengba lakpasing manungda changdanaba get soron sunduna thangkhre Ngarang yuwa habada leimakhongda nupi masa ama lekhidaba imungi miwe kaya asopan nangkhiba yumsingda health director Dr. O Ibomsana luchingba kangbu amana hakthengna chatuni yengsinbaga loinana pating pikhre leimakhonggi bimoding part 1 da lekhidraba gitagi imunga hakthengna unaduna darkar oiba thabak paikhanaba CMO da pautak pikhe
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯒꯤꯇꯥ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯅꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ CMO ꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯆꯦꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯈꯔꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CMOꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯈꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯐꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯃꯩ ꯆꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯁꯥꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯟꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠꯆꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯃꯩ ꯆꯠꯄꯅ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯀꯤꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯀꯣꯡꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯕ ꯕꯖꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 10ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯤꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯨꯄꯥ 38,000 ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯐꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ MLAꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯀꯦ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ IMCꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯆꯪꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯩꯃ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯋꯥꯜ ꯐꯨꯠ 160 ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯆꯦꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯪꯂꯥꯇꯣꯡꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ 10 ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯪꯂꯥꯇꯣꯡꯕꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯪꯂꯥꯇꯣꯡꯕꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯍꯥꯡꯕ ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯔꯣꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯣ ꯁꯤꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯩꯔꯥꯡꯈꯣꯡꯖꯝ ꯖꯤꯕꯣꯜꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯈꯥꯒꯦꯝꯄꯜꯂꯤ ꯄꯟꯊꯛꯅꯁꯨ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯡꯃꯩꯀꯥꯄꯝ ꯒꯒꯔꯤꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯣꯛꯄ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯣꯛꯄ 3ꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯒꯔꯤꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2 ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ 2 ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ PWDꯒꯤ SEN ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯕꯥꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ NG10ꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭रेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महागना मखा तारादुना अकाय अटोय थोगलिबा कैथेल अनि असि NBCC गी मखादा साबनी अकाय अटोय थोखौदबा कैथेल दुना सुभाषना इंचार्ज ओरगा साबनी हिरामसिदा सुभाष पु मिक्सत थिनबा होनरपसि लाइबक थिबनी हारे पाउगी मिफम असिदा चिंथाम लेकाय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग लैमरोल अपुनबा लुप सिंगजमैगी मिहुसिंग सु सरुक याखे मंगोंदा लाना मरान सिंगना माकी कैरियर सोकपा याबा वाफम सिंह खबर कागज खरादा यौरपा
ubadagi akoina thigatcharuraga ma directly or indirectly involved tawde haiba wafam aduga mayamna mangonda lana lawbidanaba wafam si thamjabani loina asi ana kaya thokiba asopan kaya nangkiba ate kai kaya thokiba asigi damaktasu thamoi sengna nuwaitaba phongdukse ngarang yuwa habada epicenter oikiba naga chinga nakna leiba nonegi khul kaya ngasi thongju kendra gi MLA Biswajit na luchingba BJP gi luchingba kaya na hakthengna na chatumi yengsinkhre khongsara sida BJP Manipur Pradesh gi RK Sibadatta su sarugya khe none part 3 da leiba ringlogi yum chauna amanga ta thokiba gi mateng oinaba lupa lising tara amadi sana thakna na ba polam kaya mateng pikhe makata na amanga ta thokraba school amadi yum da su changduna angama mating pikhi MLATS Biswajit na thokiba thawdo asi laibak thibani leikidraba amadi awa ana taraba singda mahaksu sarukyare thawdo asi hek thokbaga NDRF ki team tharkiba Union Minister ani Imphal da tharkiba ki damak Union Government pu thagatpa phungdukhe Kangpupi Kendragi MLA Nemsa Kipge Nangasi su yuar habana amang ata thokan kraba mahaki Kendragi manungda leiba mafam singda chatuna mateng pangkhre kala pahar da yum tara gimiri basti da yum ani amang ata thokiba loinana nupa masa ama sokhiba imungda chatuni yengsinke Sandramandule Lower kala pahar khalkhola Mauhing amasung lungphau Nepali khulda yum kai tekhiba mafam sing yengsinke amanga ta thokraba singi survey tawduna athuma matamda report government ta langkhatuna tengbangi polam miyam da phangana ba officer singda pautak pikhe handak yuar habada misi mina thokiba yum kai lanthum kaya amanga ta thokibada awawa tarba singda tongan ba lup kaya na saruk yabaga loinana laikidraba singi famda awawa phungdukle Manipur Students Federation na awawa tarba singi mateng pangani hari Lok Jana Shakti Party apunba Manipur matam isai kanglup Manipur Longmi Lup amadi Sanura Microfilm Manipur na yuar habada laikidraba singi mafamda awawa phungdukle UCM Amuko amasung CCSK gi apunba People's Movement for Common Future of Manipur na sinduna lagliba February 3 Manipur gi tunglamchat amagi damak miyamgi achoba khongsat amasat kadawre UCM gi office ta pangthokpa pawgi mifum amada convener Elangum Johnson na furu khudingma ki mihu sing yauraga kupna khanaraba matungda miyamgi khongsat asi sinnaba warip lobani khongsat asi sarkar kanagumba furup natraga lanai mioi amatagi mayok tasinbanate sahi lising ani henbagi aiba puwari leiriba lebaka sida amukta oikidriba mawongda furup amaga thajanadribasi kokhanana basinbani khongsada sida mipung khudingmakna sarukya biduna nungsi sanaba tangdulaita ba khunai ama tungdal lakadaba mirolda aikoina khudol tamlamnaba wasak lomina si haike pawgi miphamasida amukogi vice president PS Devan CCSK gi vice president Jingkhengan bisu sarukya ke for the common future of Manipur haina chakadu khonsat asi nakoi mayam pupna sarukya minasi amadi koi Manipur da lairiba koi section kudimakta lairiba mipung kudimakna haiba rally asida koi apung pana koi mateng pangbiu Kawada leiba Elite School gi chairman oiba Laishram Sumitra gi mayungi gari thamhamda ngase ayuk lethot bom amaleramle hare police na asoi angam yaudana bom adu lokthokre thawdodubu yaningdaba phongdoktuna Elite School gi mahairoi oza amadi lekai miyamna wakani fam chatakre mirakta bom langsinduna akia kangpibagi thawdok asi matungda amukhana tawbiganu phongdorakle ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯂꯣꯡ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯊꯪꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯖꯔꯤ Amaramda Maoist Communist Party Manipur gi akhanaba Red Guard singna Janims ki director oidiba Laishram Deben gi kawa semlekai de leiba mayumda lethot bomna landa chatharam bane haina Lobasi gi secretary publicity and propaganda nonglen maite gi cherol amana claim torokle chatharam liba landa adu compound amatada punna leminari ba Elite Higher Secondary School ga hiram amatada marilena de hare Panglay Leiba Taruk Suba IRB gi Sentry Post da duty taba IRB personnel ama masana paiba Ensas Rifles na kapsin jaduna sire hare laikidraba mi adudi pangambam muktamani sei kunthra manga apokpa iboyai thawbal athokpam dagini thawdo si ngase yu pung 8 ga minute 10 rom chatpa matamda thokibani
Thaksi Khasi amadi Nolukpa haibasi karigumba posak amatana sinba yaroi haina Deputy Chief Minister Gai Khangamna phongdokre. North East Students Olympic Association amasung Martial Arts Games Manipur na sinduna ani suba World Martial Arts Games 2015 da medal phangkraba amasung saruk yaruba sanaroi amadi official sing opagi thoramda wafamasi phongdokhibani. Kodompokpi ground pangthokiba thoramasida Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujam, Deputy Speaker Preso Simre, Parliamentary Secretary MV Amin Saha, K Meghasandra, MLA RK Anand, MP Oiramba W Angok Susarugya K. Deputy CM Gai Khangamna Sana Khonaba Nat Mahima Singi Lamda Manipur Masa Singi Oiba Top Pa Haithoi Singthoi Balei Adubu Thaksi Khasi Nolukpa Yaudabadi Uhai Panbada Mapung Phadaba Uhai Oigani Haike Political Sport University se atop state mayam na phangda wana ba pot se akoi di endam national sport university le gadore mase ishobe hem thagat chi ani subada sports lover sing isai naw sing lomo pang sing sports ta thawai yaw jaba na khoi na gar mo jan la pani ahum subada sarkar asiga mo jokatuna isani naw ni kai ramdam sida sports asida ki Penagis, game sports in the powerhouse ni, finally before isna, ay ko na mo yan na matuti. Karena tahu nama, pating pangalan ni, hai tu na, mari sarkar guiding light pada kan, mas pun perpani hai zaman ni. Ngarang ahing pung amaram taba matamda cycle subdivision gi manung chanba itham moirang purel manakta leiba mall konbung village ta yum mai chak pada kongneng wifi kauba chai humra mangarum suraba nupi amalai khidre hare Caesar Manipur Ambulance Service ngasidagi Langolda leba Caesar Hospitals and Research Institute ta hodokre Thalamasida IGP Clay Khongsai Manipur Fire Service ki Director KS Andramani Amjogi President Wangkhemsa Samjai Caesar Hospitals ki Managing Director Dr. KS Palin Susarugya ke Medical Superintendent Dr. Jugindrona Ambulance asi Mumbai da Head Office oiba Zikitalana maru oiba thaudang dauraga Caesar Hospital na support pigadabani ngasi ahobo oina ambulance ahumni ahumasi Thawbal Imphal East amasung West ta sijinagani haike IGP Clay Khongsai na Caesar Hospital na matamga chunaraba life support yauraba ambulance service hawdokpasi matam yamna chab thorangni service asina miyamgi anala yangi thabakta mai pakna jangsinba oirasanu service tawriba singnasu miyamgi pengadaba thabak tawbiu service asi hena pathok sauthokna Manipurgi kachin koya sinba thungna thambina ba apel tawke Thank the government hospitals and not indicated that hospitals like Shizam Hospitals, which has a good reputation here, they have their reputation and their capability also. Bharat Swabiman gi manga suba mapo kumon thoram ngasi Palace Compound leiba Baigasandra Open Air Theatre da pangthukre State Level Organizing Committee of the forthcoming Mega Yoga event na Sinduna Pangthokpa Thoramatuda Thanguban Kendragi MLA KS Joy Kisan Singh Bharat Swabiman Trust ki patron Hanagi DGP Y Joy Kumar Organizing Committee ki President NG Tez Kumar Yauna Marilainaba Miyoi Singna Sarugya ke Imphal East Police Commando na ngarang Ketri Lekai dagi pripak ki member ma fare hare Police Department ki PRO ki charol amana fagalaba mi asigi maming Ketri mayum Dhanajit chahini phumapan apopole kidraba iboto singjamai wangma Ketri Lekai dagi ni mangon dagi detonator yawba hand grenade ama fangle hare Masu nangumbani haiba El Puinabatina iba lairik ama ngasi Manipur Press Club ta phongkre Tharamaduda Social Welfare Minister A.K. Mirabai Padma Shri Navakishore Tagil Jilla Parisad ke member A. Manimala Amadi Pradhan Somolata Susarugya ke Sanabagi Pau Boyaning Thokjamdagi Phangbigani Ngasigi sanabagi pauda N Hazari Polo Eastern Student Club Team A Nongmaibung Ex Polo Club Team A Wangkai Amadi Khurai Polo Club Team A Kuntrama Thoisuba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki quarter final Sankre
Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjebungda Polo Team Kunipana Saruk Yaduna Mamang Thagi December Tang Kuntaretegi knockout basis da Sathariba Kunthamathoi Suba N Hazari Amari Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba pre-quarter final match da Eastern Student Club Team A Nomaibungna KMM Riding School Team A Singamaibu Panjal Mapal Anida Maitiba Piki Eastern Student Club Team A Nomaibungi Mai Papagi Panjal Singadu T.I.S. Jacob na ahanba Anisuba Amadi Ahum Suba Sakrada Panjal Ahum L. Thompson na Mari Suba Sakrada Panjal Ahum A. Ranjan na ahanba Amadi Mari Suba Sakrada Panjal Anisan Ki Atoba Panjal Aduna K. Sadanandana Ahum Suba Sakrada Sanduna Match Asi Mai Pakibani Mighty Auraba KMM Riding School Team A Singamagi Panjal Aniadu S. Abung Amadi K. Pandit na Ahum Suba Amadi Mari Suba Sakrada Sankibani Ani Suba Merski Sanakibada X Polo Club Team A Wangkhaina Singkhai Hunba Polo Club Team A Kongpalbu Panjal Taret Ahumda Maitiba Pikre X Polo Club Team A Wangkhaigi Panjal Singadu T.I.S. Momosana Ahanba Sakrada Panjal Ahum L. Atangbana Ahanba Ani Suba Amadi Ahum Suba Sakrada Panjal Ahum Sankhi Atopa Panjal Aduna Singkhai Hunba Polo Club Ki Sanaroi S. Bronson Gi Pony Goal Oina Mari Suba Minita Sankhibani Singkhai Hunba Polo Club Team A Kongpal Gi Panjal Ahum Madu M. Sikandar Y. Suraj Amadi S. Bronson na Ani Suba Amadi Mari Suba Sakrada Sankhi Sathariba Tournament Asigi Ahum Suba Match ki Sanakibada Khurai Polo Club Team A na Ibudau Thangjing Polo Club Team C bu Panjin Taranipal Sinoda Yamna Laksana Maitiba Piki Khurai Polo Club Team A gi Mai Papuki Panjal Singadu N. Hobby Achumina Ahanba Ani Suba Sakrada Panjal Manga P. Ojina Ahanba Amadi Mari Suba Sakrada Panjal Mari P. Zotina Ahanba Amadi Mari Suba Sakrada Panjal Ani O. Rogerna Ahanba Sakrada Panjal Amachanki Atopa Panjal Aduna Ibudok Thangjing Polo Club Team Sigi Sanaroi Tolong Khombagi Pony Goal Oina Ahanba Sakrada Sanduna Match Asi Mai Pakibani Tournament Asigi Hayeng Ahanba quarter final match da Manipur Police Sports Club Team A Amadi Khurai Polo Club Team B ga Sanagani Ani Suba match da Manipur Police Sports Club Team B Amadi Ibudok Thangjing Polo Club Team A ga Sanagani Ani Suba played cricket. Ani Suba played cricket tournament ki ngasi sanakiba match da Eastern Sporting Union Wangkhaina YWC Pasoi Part 1 bu Maitiba Pikre. Manipur da cricket masana hena chakhonaba amadi afaba cricket sanaroising puthongnabagi pandamda Manipur Cricket Association da sinduna luang sangbamgi luang pokpa cricket stadium da team tarahumdoina group ani thokna khaidoktuna chathariba second played cricket tournament ki ngasi sanakiba match da Eastern Sporting Union Wangkhaina YWC Pasoi Part 1 bu run humphunifal da Maitiba Pikibani Eastern Sporting Union Wangkhaina toss ngamduna ahanba innings ki batting tobada apiba over kuntrada wicket mapal turaga run chamaga kuntramathoi lokhi masigi pakhumda anisuba innings ki batting tokhiba YWC Pasoi Part 1 na over taramapal ga ball ahumda wicket loina turaga run humfu humtoi khak lauduna match asi maiti khibani ngasi sanakiba match asida Eastern Sporting Union Wangkhai gi sanaroi Shankarna wicket ahum lauduna man of the match takhre Hayeng UCC Uripok Amadi PCC Mayai Koibiga Sanagani Ravi Chandra Football MSCP Kanchipurna FCK Mareng Khongbu Maitibu Biduna Tadet Suba State Level Moirangthem Ravi Chandra Memorial Oval Football Tournament ki quarter final Sankre M. Ravi Chandra Trust Kiangwei na sinduna Kiangwei Ideal High School gi ground da team kuntarungna group mapal thokna khaidoktuna mamang thagi December tang kundagi chathariba Taret Suba State Level Moirangthem Ravi Chandra Memorial Oval Football Tournament ki ngasi sanakiba match da MSCP Kanchipurna FCK Mareng Khongbu goal taruk anida maithiba biduna quarter final sangkhibani MSCP Kanchipur gi mai pakpogi goal singadu Newton na Ani Suba Taranipal Suba Kuntaruk Suba Konipal Suba Madi Kuntramathoi Suba Minita goal manga sankhi atopa goal aduna ananna match ki kuntra humdoi suba minita sanduna match asi mai pakhibani maiti auraba FCK Marengkhonggi goal ani du TIS Rajen amadi K Naresna match ki kunmari suba madi kuntranipal suba minita sankhi sathariba tournament asida LLK Karam TSC High School RFC
Khanam Lerak BFC Basikhong Pantoibi PFC Hairok Amadi MSCP Kanjipur quarter final Sankre Tournament asigi ahanba quarter final match tha asigi tang nipal da LLK Karam Amadi TSC Yashkul ga sanagani Lalambung Football Lalambung Takilambam Leka Youth Development Organization Sinduna Organization Asigi Ground Team Kuntra Marina Group Mapal Thona Khaidokuna Tha Sigi Tang Ahum Degi Chathariba First Star 11 4-man aside Open Soccer Tournament Ki Ngasi Sanakiba Ahanba Match USTFC Hairokna FC Babasaya Singjamai Thokchom Lekaibu Goal Ahum Amada Maitiba Pikre Uripoki Mai Pakpagi Goal Ahumadu Disharna Merski Taranipal Suba Kun Suba Minita Goal Ani Sanki Atopa Goal Aduna Rahulna Merski Kuntramanga Suba Minita Sankibani Singjamai Thokchom Lekaigi Amatangaraba Goal Adu Gibson na Merski Kunmathoi Suba Minita Sanki Ani Suba Merski Sanakibada SSO Oinamna Win Kong Babu Goal Amasinoda Maitiba Pikre SSO Oinamgi Mai Pakpagi Goal Adu Naubana Merski Kunithoi Suba Minita Sankibani Chathariba Tournament Asigi Ahum Suba Merski Sanakibada Lisbol Thangwai Banna Labha FC Lalambung Takhelambam Lekaibu Goal Ahum Amada Maitiba Pikre Lisbon Thangwai Bangi Mai Pakpagi Goal Ahum Adu Herojina Merski Mari Suba Amadi Taramanga Suba Minita Goal Ani Sanki Atopa Goal Aduna Pianandana Merski Kuntramapal Suba Minita Sankibani Labha FC Lalambung Takhelambam Lekaigi Amatangaraba Goal Adu Somena Merski Taratruk Suba Minita Sankibani Thagasari Boyai Makatawa Sanabaki Pauda Manipur University ki Department of Sports na Yumbu Oiduna A. Borchan Singh Memorial Manipur University Inter-College Nupigi Football Tournament January 31 MU Sports Complex Kanchipur da Horagani Manipur University da affiliate Toba College Institution Singna Akupa Marol Assistant Director Sports Sagi Khangnabiyagani Hari Andhra Pradesh ki Krishnananda da Thasi Mapandagi Taranitoi Fauba Rajiv Gandhi Khel Abhiyan Scheme gi Makhada Pangthogadoriba National Level Real Sports Competition da Sarukyagadaba Manipur gi Nupa Masa Amadi Nupi Masa gi Taekwondo Volleyball Amadi Athletics ki Sanaroi Humudra ngasi Imphal thadokre Manipur University ki Nupa amasung Nupi gi handball team semnanabagi selection trial gi damak Nupa gi sanaroi kuntra humde amasung Nupi gi sanaroi kuntra ahan bagi oina khangatkre khangalaba sanaroi singna tha sigi nipan gi nungthil pung ama taba matamda handball ground Manipur University da report torna ba khangale trial asidagi khangalaba Nupa amasung Nupi gi team na February 5 dagi 8 phauba Varanasi da Pangthogadaba East Zone Inter-University Handball Tournament ta Manipur University gi mahusingani Amarom da Punjab University da February 13 dagi 13 fauba Pangthogadaba Nupa amasung Nupi gi All India Inter-University Fencing Championship ta Manipur University gi mahusinanaba Nupa gi reserve ani yauna sanaroi 12 amasung Nupi gi sanaroi 12 khankhre khangalaba sanaroi singna regular coaching gi damak January 19 gi ayupung 13 taba matamda team coach ta report Tornaba Khangale. All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School Playground da Chathariba Kunmanga Suba KC Malik Memorial Football Tournament ki ngasasani kiba match ta Siru Sporting Club na Jarol Pokpi Youth Club pu penalty da goal mari ani da maitibu pikre apiba matamda team ani na goal ani chanabadagi penalty na match asi decide tokibani hayeng kuntre Suba Assam Rifles amadi Ichel Club Dibonga sanagani Howzik ang sagay pau. ICAR Lampel Pataki Pangba Pauda Khwaidigi Saba degree Celsius Kulumdoi Dasmik Mari Khwaidigi Ingba Ahum Dasmik Taruk Nungshita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Sada Mariputara Mari Nungtilda Sada Nifu Mari Nong Takide
Hausi Moroi Pamu. Quairam Katil Ani, you are Habadagi among Ata Toki Bagi Daita NBC Sina Pugadabani Haina, Z Government Center the Kangan Cray. You are Habada Akai Ato Tokraba, Imakatil, Sarkana, Yang Singide Haibagi Pen the Bokola Marakta, Nona Katil Sagadabani Haina, Takshin Basu Yaure. Amadi, Narang you are Habatuda, Manipur Legislative Assembly Building Sarukara Akai Ato Tokre, Banglagi Govinda Zilai Sangi Yumbi Tarani Toining Hagadore. Nasi ko na dias din episode pa matang solution jare niyang tabi di ba singbo amukahana kurum jare.